Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki padba ki balawan ay kajing kershan ban sno akti lang ha kajing yat padba balapanya da ka Voice of the People Party na kabenta ban dawa yakimat na ka Sorkar jilla kilayeng ban ab hajan kilinti yat hakmat kasketiriat ha kasi palay. Habayo banyakren bat uway na kibawan ay kajing kershan uloong ba ngiwan kershan ya ka VPP bat ngin penkiw no yo ba prestun shalor bas bat ngin pensyong no ya ki bade ban syong syapo. Vậy thôi mình nghĩ P1 thằng này mất stress. Cái cái đâu? Belum sana ka VP kan. Nah cái đâu bak Misalnya ya bado ingin kira ya bado pastun sa Lodbos. Song nak tiki song nak tiki badi bansong sport kini pastun sidang kan. Kan marwena P1 thằng ngot. Polok dan seterusnya. Sa ilot na marbang ta. Sa ilot tiki no kasan sa P perlok. Dan sedian. Sedang. Boleh. Empat nasional. Mulai. Tujuan marwena kan ngut mana ne? Iya dan itu kita cerita itu. Dan. Bagi ka jumut P1 kasan. Kacu hi kembalong ini kacu. Kat iya kalau wei gitu datang juga ni kan. Nama kalau lihat don bon pelat. Ini ga abang tak kan. Sisa don bon pelat. Tu di dongi kan di dongi apa hal sing buat kabat jam tu. Dalam dan pisam yo. Nama kirikan nak pisah tu. Pisah dengan tip kelik senum ah. Belum ni bamdan tak ada sempi Boleh. Boleh sebut. Tak lah biang pula ke kamu yo. Boleh. Di lawan Islam mana? Nu, Lawan Islam. empat Islam dah. Islam. P1 ban kersan lang ini VP ang. Oh, Bagi ka daw P1 kersan hang ne. awak nak sana mata jadi jadi upai ba. Lai sedang piang. Senang dengan saya mengtalang. P1 marwena ya bun. Dia pun bawan. Bawa. Sa ilot taki perlok. Dipalak kedang dot ba sak sedin. Din mo. Kuki kita jengnya baki kendu aslong yang bawa hang. Banyak sisa ada ba hasunang mendaya kerentan. Hoy. Kajing ban ni yang ne kalong ban kersan ni pi nak beta kajing juga ri bakajat bentiu tu. Dia ilut berak khoi. Hoy. PCLA nong thok buat tip kam baham pi ban yang. Boleh. Nasional piang mana? Nasional. Senang Roy. Hussein. Rengut dewan. Argut. Rengut. Kasi ilot lagi ng kersan. Rufi. Pun kita dengan kiriap tak kita ya tray riap tray. Ilot lagi perlok Rufi kinuan. Kin ablang ne. Ha? Kin ablang ne. Kinuan. Temuan rong. Tak kin kinulang ne kin baro sibet. Ah. Kenapa ji position ne? Postan ne. Pakistan. Saya jong pergi jong Bardan. Tip ai. Ha? Saya jong Bardan. Kira. Tip mah. Nasional pi. Mana sini? Nasional pi wan ki ne. Apa ne kenungut? Kenungut pi wan. Mana aku? Rengut. Kenapa ji pi wan hang ne? Betul. Bang sedang kentang saya bang boy. Saya ilot lagi ng kersan Rufi perlok. Betul. Dah. Macam poin ni kumno. Macam poin ni untuk perlok sana sekretariat. Itu pun tengah mesti kerana ngawan tang marwai, ngawan tang aru begitu terus. Dekai ke jimut Rufi P1 ban hang ne. This one masuk Support mah. Tak, boleh.